Oras selamat pagi bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Malah sugurta bui usehita pajuppa hagi pemerhitihon di channel YouTube pon. Paimai jalo hita hatan ini bata naga beri kapan sikanu pari bata bani panorang sogot nyereon pasada hita hurta martonggo hita. Terima kasih tetap isumbah konur nami hubamu Tuhan. Bani ganup diar layakmu. Adop ijalon hanami ari lopus ari. Ipar mudu-mudu iramoti. Janah ipasu-pasuhamu kuduh nami. Bani panorang suguton. Ibagas siol ipukah kanami perkuluhan nami. Mariti hatamu. Torangi hampura apa pikiran namion. Asi tetap marunculan bani hatamu hanami. Mendalani kuluh nami si kanupari. Bagas Kristus Yesus Tuhan nami jalan merapakon tonggo namion. Amin. Bapak inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ijape na siya marianan bani panorang sogot nyerion. Nabu isisehan nami marhitihon ni channel YouTube pon. Digapan si gano pari bata bani panorang sogoton. Hari Selasa tanggal 15 Februari tahun 2022. Ay matar surat bani buku Salah Petrus bindu 4 ayat 10 nama katahon senang. Marsi padiar-diaran mana siang marhite si bere-bere idop niwur na jinalo ni be. Songon si jolom anak kusi na bujur. Bani bagai-bagai ni idop niwur ni naibata. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Onggado nani isadari hita ibagas perguluhan tahun. Ibotoh kita atape itanda hita. Aha si bere-bere ni tondui nambani na ibata sanggah idop pakon hita adong persoalan atape perutolon ibagas perguluhan tahun onggado nai sadari hita ai artinya ai anggo singdong perutolon dop pakon hita ibagas gulu tahun langi botoh kita olat ni jago gohta langi botoh kita olat nija hapen taronta langi botoh kita olat nija hidup nihur ni nebata marhorja ibagas kulukta ay maase bapainang nyolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus lang perlu hapeni mabiar kita mandopakon pahara-pahara na baru atape mandopakon persoalan-persoalan na baru mase edoma itotapkon ne bata ibagas sa ganupan sidopak kononta ibagas guluk taon iberi hubata si bere-bere idop nihur natotu bani panorang suguton aima sonahado anggo ibagas perguluhan taon jupah kita ma tongon parleganon atape persoalan namandopakon hasomanta jolma halani somal doai bapak inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus halani perbedaan di usia halani perbedaan di pengalaman halani perbedaan di latar belakang perguluhan jana sunai dohumad agi latar belakang pendidikan pakun buai opetene halani parleganun ai membahen terjadi matene perbedaan pendapat atape perbedaan pola pandang sunai ege cara berpikir ibagas perguluhan ta langpita ibagas rumah tangga jupah dohumania ibagas gereja jupah dohumania age itung-atungan ni perhorjaan ta sunai age itung-atungan ni masyarakat te bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus anggo jupah kita mamisal ni persoalan atape pasitik kita pakon hasoman ta jolma dingat kita maon bahasa doma ibere ne bata hubata doma ibere ne bata hubamu si bere-bere idop niuhu halani ai maningon pakeon tado si bere-bere idop niuhur ai ase marsi padiar-diaran hita nah ijon matene jadi ulang mabiar hita sangka berbeda pendapat kita sangka berbeda pola pikir ta atau pesangka berbeda ma subuton tama ai cara ta membubahon sesuatu sehingga patubuh kon
perbedaan atau konflik ibagas perguluhan tahun tingkat kita mah ibagas nalo pasalosehon haganupan persoalan nedopak konhita ibagas rumah tangga ibagas tupuan ibagas perhorjaan itonga-tonga ni perguluhan tasigano pari tujuan ni nebata memberekon si bere-bere ni hidup ni hurai hubata hubaku hubamu aima asi ipake hita si bere-bere hidup ni hurna humbani nebata ai laho marsi padiar-diaran asilang boy adong tubuh gijang ni hurbata anggo adong misal ni si bere-bere ni hidup ni hurna marlegan humbani hasomanta atape gabe sada halubihan ai idah kita lampene tapi napaduahon maningon idah kita do si bere-bere hidup ni hurni nebata nadong bata ai ma songon si jaga anakku sinabujur artini ai si bere-bere ai sedo hita si parhak atape sedo hita tuanni ai na ijalu hita do ai humbani nebata ai ma ase anggo adong ijalo hita si bere-bere hidup ni hurna humbani nebata ingat kita ma ase tetap jaga hita ma ai jimot mabahen hita ai jana ulang gabe si hagijang konon ibahen hita ai jana ulang iman paat kon hita si bere-bere ni hidup ni hurni nebata ai tapi maningon ipake hita do ai songon si jolom anakku si artini ai horjata ai ma menjaga sonaha ase si bere-bere hidup ni hurna humbani nebata ai tetap tene ipake hita ai ibagas perguluhanta dumu hubani haporluan ni be ibagas parguluhanta si ganopare ay maasina patuluhon marhitehon ni si bere-bere hidup ni hurni nebata maningon taridah na tulu paharaon na parlobe ay maningon do hapeni ibagas na menjaga si bere-bere hidup ni hurni nebata ibagas na marsipadiar-diaran marhitehon ni hidup ni hurni nebata maningon dingat kita maningon do natang sideran ibahin hita atape ihurjahon hita ibagas parguluhan tam totu bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus lang tarbayan hita mitur dihar haganupan buah ni horjata tapi halani doma ibere nebata si bere-bere hidup ni hurbata atape boy sobuton ta doma ibere nebata talenta bata porini PHP ni lape nama dia buani na ni horjahonta maningon do HP ni tetap hita makurjahon atape membahen natang sideran mangindahi natang sideran ibagas ganupan horjata na paduahon aima maningon marjuang do humani hita marhitekon ni si bere-bere hidup ni hurna humbani nebata ididah kita maningon do HP ni makorhon nama dear si bere-bere hidup ni hur nadop ibere nebata hubata ai hubani hasoman nalegan ase maningon pakedo hita bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus pore adong PHP ni pasu-pasu ni nebata hubata anggulang makorhon nama dear ai hubani halak nalegan rado ai ibuat nebata nah halani ai napaduahon maningon do makorhon nama dear haganup si bere-bere hidup ni hurni nebata na icalo hita humbani nebata jana na patuduhon maningon do makorhon hasangapon ai bani nebata jadi sedolahu mangindahi sangapta sedolahu mangindahi hasangaponta tapi ase marhitehun ni si bere-bere hidup ni hurni nebata nadop ijalo hita doma ipindah hita dari unon jorjahon hita natang sidiaran jana doma marusaha hita membayin nama diar dopa kasematan nalegan jana naparpudi sahali dingat kita maningon do marsangap nebata marhitehon ni si bere-bere hidup nihur nadop ijalo hita ibagas parguluhanta amen martonggo mahita malas tumang uhur nami Bapa manjalohon hatamu nagabi bohal ni pertunduyo nami ibagas perguluhan nami seganjang nyarion halanyai marhiti tundumu nama pasingin
jari hama hanami. Ase iramotkon jana ijaga hanami tongon Bapa. Si bere-bere hidup nihur nadop ilayak-layak kon hamuban nami. Ase maritehon ni si bere-bere hidup nihur na humbamuin mau ma Bapa. Iramotkon hanami pasu-pasumu nadop ijalo hanami jana ase marjuang hanami mamakehon in bahen hadiaron rossi parhitian nami marsi padiar-diaran bani parguluhan nami sigano pare ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalama nami rapakon tonggo namion. Amen. Hidup ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus pakon holong ni ate ni bata Bapa apa parsoran ni tondoi na pasing ma nama kasomani na siyam haganupan. Amen. Oras mo bata ganupan bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Selamat pagi, semangat pagi jana tetap matene pakai hita si bere-bere hidup ni hurni ne bata bahen hadiaron taru. Shalom.